而且重点你要舒服。是啦，这样才好看，旺旺推。也太阳大的时候你就这样，太阳不大你就给它这样，在家室内也可以戴，而且透气。一个450，一颗450，两颗900。900 OK 啦。太昏了。我cantik banget ya Allah. 哎，你好，老板。好久不见。好久不见。你好吗？很好。很好。啊，你呢？很好。你都没有变呢。这样啊，哈。没有。Nah ini ceritanya kita di sini ya. Nyonya aku sarapan. Woman ya mai toya cese semua isi tadi. Udah teman-teman. Ambil terasi, bayam sama nasi ya. Nah, pala harus sinsian deh. Jenten woman mai bu sinsian. Nah, seperti ini nih. Kacang panjang sama yang dede. Bakso sama yang bu 好吃。改天比较好吃。改天拿着另外一个地方的比较好吃。他对台很老实的。好了好了，以前我第一次来台湾，2015，印尼的公司有放我在这个地方。这边的。这个边有一个阿嬷一个阿公。后来那个老板说。因为我还没来过台湾，对对，没有照顾人家了，对对，以前没有照顾人家，不知道怎么样照顾老人家。后来我朋友放在这里，现在他回家了，但是阿公过世了。阿嬷煎的那个寿喜哈。寿喜是什么意思？给刘桑。刘桑要做什么？哦，你叫他回给我关门了。Rukonya semua sayang. Nah ini pemandangan pasar hari ini bersama nyonya Pieni loh. Yang Pieni yang apa ha? Wah. 不要看了，不要看了，回来再看了。现在人最多。Nah ini seperti ini, serem. Pasarnya ramai banget ya. Nah ini telur asin. Tang. Sama ini, oh, jadi putih, siapa lah. 漂亮的对。以后如果没有那个买在这里啊，他有球棍，回来再来看了，对不对？再看医生一下，好不好？都看还很多了，买100块。好，那味道包一包。Nah ini tokan ya, lumayan terkenal. Seperti ini. Ini Taiwan tepi entang, tahu. 这个今天没有来卖。没有休息。这边。Cardinal Tian Hospital Tangerang. Cardinal Tian Hospital. 小猪，没有出来近一点呢。Seperti itu kita naik tangga.
Membeli topi. Sering, sering. Payung-payung. 哎，对不起。不要想说你秋冬也可以戴啊。这个比较不会热。对，这是做薄一点，比较厚一点点。但是接下来秋天差不多就是要戴这么厚的。对啦，现在对啊，而且重点你要舒服。是啦，这样才好看，旺旺亏。也太阳大的时候你就这样，太阳不大你就给它这样，在家室内也可以戴，而且透气。粉红色也漂亮。哎，他故意做这个透气王加透气孔。对，你不用去弄它，你戴起翘一点，不想翘就给它，对你都可以调，很凉快。Nah di sini ono make up 透气孔。这不是白的。这个都是。Keadaan pasar hari ini. 这不加。没有看过吃看看哦。太太要买啊？下期沙拉，笋子沙拉。对，我很喜欢吃笋子。哎，那100块。一斤多少钱140。 140。不是越大越好，对不对？它现在它的笋子的种类就这么小，没有像那个那么漂亮。它的漂亮。差不多。也靠这8点抓来的，拢白的。220。是的。你会听台语吧？等一下要下去蒸这样而已。怎么样蒸，老板？这怎么样都下去蒸？用装起来，然后外面2杯水，外面2杯，里面半杯。里面1杯就好了。里面1杯哈。谢谢老板。谢谢。谢谢。漂不漂亮啊？哦，不漂亮，谢谢。你是一礼吗？这个送给妹妹吃。这次送给你吃。谢谢老板。这便宜不便宜？不便宜。帅哥那个一斤多少？Ini nyonya aku membeli ini ya. 2了，拢差不多了。一个450，一颗450，两颗900。900 OK 啦。老师有交900元。对，身边1000块，所以刚好。太昏了。喂，老关讲吼，哎，他在还问啊。Oh cantik banget ya. Oh. 我喺地铁等下地铁啊，做点饭，好不好？你要我喺地铁等下。好，我们常常都丢掉了吧？哦，那拿回来给我，这干净的就拿回来。好，丢掉就是没有环保。对。是。Nah ini pasar hari ini. Sering. 对啦，我今年日本水头无人转来甲我讲。啊，我有甲你讲啊，客气。刚才你转来讲啊，其他拢嘛讲做好些。我们讲这个可能哦，还最多啦，加无。可以啦，你讲做饭讲我就。真嘅啦。好100。我看家拢卖到要完啦，你无？真的900块的。对，2个900，便宜啦。便宜啦，yang dalaman ya. Dalaman. Ikan. Tikwa, 不要，谢谢。吃饭上。Nah ini adalah daging non halal. 高荤诶，细荤的。好肥啊！细荤，我差不多那我要变啦。细荤就给放用啦。你高荤啦。Kita membeli daging non halal. 嗨，你好，老板。好久不见。好久不见。你好吗？很好。很好。啊你呢？很好。你都没有变呢。漂亮啊！哈。没有漂亮，谢谢。
Ini cok sayang. Nah ini buatku nanti mau makan di sini ya. Ini adalah makanan Vietnam kalau nggak salah. 什么快嗨，谢谢。太太吃饭我回家，是我要等太太。来里面坐，里面坐吃面。好，里面坐。你要一起吗？我不能吃。你不能吃啊。吃。那妈妈。 Nah, nyonya aku mau makan di sini ya. Jam 11 siang. 有小菜，米粉汤。 Seperti ini ya. Ini non halal. 一万多少太太？哦，很清清，很好吃的。要makan nih. Makanan 很好的100块有什么都有，是不是？地瓜叶有菜，猪肉豆腐有，这个嘴边肉啊，电风扇有吹给我们这么好，这个ini itu ya mente teman-teman，这个在ini也有的。拜拜。阿妈。 好，你好，拜拜。拜拜，我的朋友了。拜拜，拜拜，拜拜。Nah ini ceritanya kita di sini ya. Nyonya aku sarapan. 我们要买豆芽菜是什么意思的？有波浪的你不喜欢？啊？不要，不用买也没有什这么关系。边就有啊，这个口上这边就有一个。对，老板对，是。 黄豆芽、绿豆芽。 是，我知道，但是我们家里采了一大堆。我买少了点，要炒菇菜，菜很好。没他们喜欢吃。晚上我要吃地瓜叶。没有就。我会报道。 菜比较小，那比较小。它有白木耳、莲子、红枣，OK。哦，50块。 10块。现在没有加辣椒，什么都不要加。天然，要这样。放在这里，够不够？不要给它吃太辣。哦，我阿妈敢吃辣，老板。敢吃辣，敢吃辣，不要吃太辣。对，不会了。他因为有吃药，那个不要少吃。对对，我教他就会吃辣了，现在好厉害了。这个辣椒也介绍，哦 no， 东西有掉，风太大。啊，这个很难跟上了。哎，我就顺便了，颜色真的也帮不了什么忙。我也是，觉得是你的亲戚。 Lah nak ke lapan yang nak ke China nih. Saya cek bujen. Lah, Yenan lah. Yenan. Bye bye. 拜拜拜拜。谢谢。慢慢吃。嗨。谢谢。慢慢吃。吃包饭。 400。叮叮，谢谢老板，谢谢，再见，拜拜。把我们这个妹妹拍上去，她很漂亮。来，口罩拿下来拍一下。口罩拿下来拍一下。是你会做网红吗？可以可以，口罩。Ini sayuran ya? 有吗？不知道，问老板啊。有豆芽菜吗？绿豆卖完了吧？对呀、才叫我来这边。哎，买完代表不能吃，吃这个东西啊。好吃啊！ Cece siwan ah. Nah tadi membeli di sini ya. Terang 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 terang. Kita pulang. 这样才在中午也还想吃啊？不要对对。羊尾不想吃，羊尾，然后那个我还要那个
你看它豆芽菜也没有。大家有吃豆芽菜。Nyonya aku bawain tas. 要吃什么汤？晚上有吃什么汤？番茄蛋花汤。等一下看有什么煮什么。是的，是的。Beli nomor hewan telur teri. Panas ya? 你买到要回来。买什么？多洗啦。有带啊。哦，对，孙子汤放那个排骨。好 ，OK。Nah, bawaanku berat sekali ya. Kita akan pulang. Ayo. Aduh. Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Cayo, semangat. Nah, jadi pagi tadi kisaran jam 9 lebih saya anterin nyonya ke rumah sakit ya teman-teman, ambil darah, yaitu Josie. Nyonya aku ada 3 bulan sekali periksa darah teman-teman. Jadi darah diabetes itu loh teman-teman, gula darahnya seperti apa. Terus setelah ke pasar, nyonya aku ngelihat pasar pasti belanja. Nah, kita kalau misalkan mau ambil darah ke rumah sakit, diwajibkan dan diharuskan tidak boleh makan dulu. Jadi saya bawa obat sebelum makan sama sesudah makan. Setelah dari rumah sakit, nyonya aku mampir ke warung makan mie teman-teman. Mie Vietnam dimakan, terus setelah makan kenyang masih belanja lagi terus pulang. Nah, inilah ya emak-emak lihat pasar ya belonjo ya mesti. Nah, ini kemarin dapat makanan dari Mbak Bro depan rumah, beliau ulang tahun. Jadi dapat makanan, masih ada makanan di kulkas juga. Ini mau tak panasi ya, ayam teman-teman. Soalnya kemarin sore itu aku makan, jadi kenyang banget. Ini baru mau tak makan. Ini ayam tupek ya. Kemarin Keke itu mau nyobain, tapi akhirnya nggak mau. Ini yang extra spicy. Crispy chicken tupek. Kita bolak-balik. Bismillah ya Allah. Ben panas teman-teman. Sing belanjaan nyonya. Ini namanya sui mitao teman-teman. Ini Jepang punya sui mitao, baunya harum banget teman-teman. Sui mitao itu buah persik. Kalau kita beli nggak boleh megang kulitnya, cuman boleh megang kayak gini. Satunya ini harganya 450 NT, mahal banget. Terus nyonya aku beli 2 ya teman-teman. 2 900 NT. Nyonya aku suka banget. Ini buah kesukaannya nyonya. Kalau ulang tahun silahkan dikasih. Nah, ini jamur teman-teman 80 NT. Ada-ada saja. Ini rebung ya. Ini per 600 gram itu 140 NT teman-teman. Nah, ini ada vegetarian tokan, yaitu tahu ya. Tahu kenyil ini enak banget teman-teman. Ini tuh kacang mede itu loh kalau nggak salah ya teman-teman, saya juga nggak tahu. Ini bahasa Inggrisnya cashew roast. Jadi ini tuh dipanggang. Vietnam punya produk ya. Ini nyonya aku pernah beli, pernah makan. Seperti ini. 250 NT ya. Nah, ini tuh mahal banget ya teman-teman. Ini laut punya. Satu bungkus ini harganya 250 NT. Karena siang hari nyonya aku di korting ya. 2 bungkus 450 NT, mahal banget ini. Kesukaan anak cucu nih. Nah, jiwa emak-emak ya, tuku non halal. Terus masukin freezer. Besok ini teman-teman.
Aku mau makan sayur ya. Nasi secukupnya ae. Ini aku mau makan ayam, sambal, sama lalak kulupan ya teman-teman. Karena sayuran banyak banget, terus sayurannya murah. Ini aku mau makan bayam. Jadi kita makan itu yang penting ada karbohidrat, serat sama protein ya. Protein dari ayam, seratnya dari daun bayam, terus sama nasi putih. Bismillah. Ah, tambahin garam. Nah, ini ayamnya juga matang ya teman-teman. Nah, ini aku matiin ya. Sudah teman-teman. Nah, ini bayamnya. Jadi harus makan sayur ya yang banyak. Nah, ini sambal terasi. Pokoknya nggak mau banyak-banyak. Semakin banyak semakin nafsu makan. Nah, sambal terasi, bayam sama nasi ya. Nah, ini ayam ulang tahun. Karena tahun ini akan mendekati saya berumur 30 tahun, saya itu mulai belajar mengubah gaya makan saya, teman-teman. Saya mengharuskan sayur di makanan saya. Harus ada sayur, harus ada karbo. Kalau bisa itu sebenarnya karbo bagus, terus ada protein. Karena saya merasa semakin bertambah umur itu semakin kita cepat gendut kalau menurut saya ya. Karena metabolisme menurun, terus olahraga juga jarang. Saya juga belajar olahraga, pelan-pelan olahraga. Terus makan yang sehat, insya Allah lah, insya Allah kalau istiqomah. Nah, jangan lupa untuk selalu bersyukur ya atas rezeki apapun yang Allah berikan pada kita, alhamdulillah. Di sini makan bayam itu sebuah anugerah yang luar biasa ya. Di kampung saya alhamdulillah ya, ibaratnya kayak bayam, daun telo, apa itu banyak teman-teman, banyak ditemui. Kalau sayuran nggak usah beli. Kalau misalkan musimnya ada gitu loh, pas misalkan musim tanam kayak gitu. Kalau misalkan nggak musim ya apa-apa mahal, sopo doai. Ayo makan teman-teman, alhamdulillah. Nah, ini Mbak Bro kan ulang tahun ya. Panjang umur, sehat selalu, semoga berkelimpahan, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, dilancarkan dari segala urusannya, dimudahkan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah. Sukses dunia akhirat. Terima kasih ayamnya. Apakah kita akan menyanyikan lagu ulang tahun? Nah, selamat ulang tahun. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑해. Pokoknya selamat ulang tahun lah. Panjang umur, sehat selalu. Terima kasih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sama Mbak Bro itu kalau nggak salah cuman beda 1 tahun teman-teman. Saya umurnya tahun ini bulan 10 itu 30. Mbak Bro kayaknya tuh 31. Tapi Mbak Bro lebih kelihatan muda, kurus, langsing. Nah, bismillah. Panas ya, Masya Allah. Tak pasti kipas angin merah tak sejuk. Ini tuh ayam itu mana? Ayam tupek ya, kenyal. Dada ayam tuh nyereti. Oh, ya Allah. Jadi ayam ini tuh identik tuh rasanya manis. Nomor 1 manis. Manis, asin, ada gurih, terus ditambahin cabai bubuk.
Saya enggak tahu ya teman-teman, ini harganya berapa. Zaman dahulu kala itu 80 NT, mungkin naik lagi ya, antara 85 atau 90 gitu. Kemarin anaknya mbokku bilang, kalau misalkan dianterin Uber Eats kayak gitu 100 NT jadinya. Makan sayur yang bagus tuh kayak gini teman-teman. Jangan dibikin sambal kambil, sambal kacang banyak gula, itu salah. Seharusnya cuman masak simpel gini lebih bagus. Kata sopo katane, aku jadi ajarin gitulah. Bayamnya hijau royo-royo ya. Ini bayam cantik, tapi dia tuh nggak kerasa rasa bayam. Kan bayam apa itu ya? Bayam pocok itu loh teman-teman. Itu kan kerasa ya bayam, rasa bayamnya. Ini ya enak ya, tapi kurang rasanya. Kita coba ya. Sambelnya kok pedes ya. Dulu lidah saya tuh wow. Sekarang lidahku tidak hebat. Sekarang saya tuh cemen dan kacangan ya. Makan gini ya kepedesan. Nah, jadi bagian sini tuh ada tulangnya. Aku suka tepungnya, teman-teman. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Nah, alhamdulillah ya Allah. Nah, kira-kira videonya sampai di sini ya. Saya Yayo Jaya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarang ya. Kenapa aplikasi kirim uang YourPay berbeda dengan yang lain? Banyak promo menarik. Kirim uang ke 3 rekening bank tapi cuma bayar 1 ongkos kirim di Taiwan. Kirim uang sesama YourPay gratis. Yuk, pakai YourPay, aplikasi yang bikin kamu super irit.